Ja kažem i Marijana, on kaže pa da i Marijana. Mislim jasno mu je. Špijun, među nama. Špijuni među nama. Rekao nešto konkretno Koliko tu ritica lijepih ima. Ja sam mislila kako ti govorim ću nekog znati. O, dobro jutro, kak si kaj? Dobro, savršeno dan. Kamera? Dobro jutro. Jutro. Iskorak natrag. Uhovi nisko. Druga. Ko si ti? Jedan od. Ko si ti? Ja sam Crven Kapica. A ko si ti? A ko si ti? Ja sam mala ptičica. Ti si mala ptičica. Ajme, ljudi. A ko si ti? Ja sam prijatelj od ove mlade dame. A mi čekaj. A ja čestitam mladoj dami na onom u Štenari dopisu od Atletskog saveza. A joj, aj vidio? Da. Joj, koja fata. Baš mi je čuj. Koja sam ja? Kaj je da je? Ko ste vi, gospodine? Ja sam mala ptičica. Da, mala. Ja sam mala ptičica. A što vi radite uopće tu? Letim, ono. Živ. Koliko ste krugova već Koliko ste do sad Evo, preletjeli? 10 kilometri. Lepo. I koliko puta još? Pa još 3 sata. 3 sata. Bravo. Bravo, jutro, Aj Bog. Koliko tu ritica ima. Daj malo. Podigni malo kameru. Spusti malo Kaj kameru. digni, spusti. Spusti malo kameru. A vidi, ova vježba je dobra za ritu. Je Bog. A je, tu je. Janko! Došla ti je. Sreća je šta, 6-5. Najvažniji treninzi, uvijek je bitna priprema. Važan je i koristan je samo ako se napravi kako treba. Zato je sve bitno i ono prije, i za vrijeme i poslije treninga što se radi. Sve sam stavio u mail da sad puno ne pričam. Imamo lijepo vrijeme za dužinu. Ništa mi drugo ne pada na pamet nego da danas trčim dugo po ovakvom vremenu. A vjerojatno i vama. Nema nekog oduševljenja. Dobro, evo ovako. Dobre. 8 minuta trčimo, 2 minute hodamo. Stvari u tome 150 kuna. na taj način produžujemo trening. Kaj je to? Kamera? Oj Bog, ko si ti? Evo još jedan moj vrapčić. Recimo nešto. Dobro, ti možeš. Zato je bitno da imamo ova hodanja koja će razvući trening danas na 3 sata. Između ostalog i da se malo odmorite, da popijete i tako dalje. Prvu grupu će voditi, prvo da kažem, početnici idu 1,5 sata. Ako ih negdje tamo s druge strane ulovi tih 1,5 sata, gledajte treneri da ih vratite možda prije. Ako ih ulovi tamo negdje, nema veze, neka produže malo, neka prošetaju, neće biti ništa ako ovdje i 1,40 sata. 1,5 sata početnici. Naprednik koji ne treniraju za maraton, nakon ona 2 sata divamo sa hodanjima, onda trebaju trčati još jedno 15 do 30 minuta. Ovo je tih cijeli sat, ali nije i nužno, a neće ništa izgubiti tako odmah. Ovi koji se pripremaju za maraton, Ko si ti? Zeko. Dobro. I to je to. Prvu grupu će voditi Veronika, drugu grupu će voditi Šime i Lidija, treću grupu će voditi Petrač i Antonija, četvrtu grupu će voditi Mareković, petu će voditi Maja i šestu Tadeo. Evo, to je to.
Bog Tadeja. Koliko je od A ko si ti? Ja sam Tadeja. O, dobro. 10 do 15. A ko je ova curica tu? Ona je Maja. A kak to ima gore? Špangicu? Špangicu, lepu žutu. Baš je lijepa žuta. Jo, a i zgodna cura. Aj. Niže još. Pa imamo po grupama prva 5, 4, 5, 1, 6, 6, 7, 6, 6, 7, 6, 5, ovi koji ostanu na kraju, Ovo je Maja. vraćaju se na onu standardnu grupu. A može i malo natjeravanje. Za onoga ko može. Zato po grupama imamo po 2 trenera. Ko si ti? Kako mi? Dobro, nemoj se ti vidjeti. Šutnja, danas je šutnja. Probaj šutnja. Moramo ovoga Ajde. Ajmo. Znači zeka. Idete skroz po nasipu ili na bunde? Ahoj! Čekaj, kak sad ja to polovim? Bok! Dobro jutro! Gledaj, kak si se to naoružal!